دو دمجميران سردنا سروك حكومة هرما كردستان در انجام ريكفتنا شاندنا پترول هرما كردستان بو بازارين جهاني ج آلية سرك وزيرين كردستاني و سرك وزيرين عراقي هاتا واجو كرني دي ريكفتن هاتا واجو كرن يعني بيوشنا كسر اديه تر ريكفتن نتا امضا كرن يعني تمام ريكفتن كفتت مريت دباي که كونكريت مي بحث در انجام ريكفتن بكين گرينگيا ريكفتن بكين كاروداني بكين ميوانه كمن يه هجايه رئيس دكتور بيوار خنسي او شيورمندي سروك حكومة كردستانية بو كاروبار نوزي لدوكت جلمه دكتور نيوراتا باش كواتا باوي که كونكريت ايدي ريكفتن هاتا واجو كرن تو باش هايداري نافاروكا ريكفتني بيگمان لور لور زور سرنجين جدال سرهنه گرينگا و ريكفتني گلو دوي توقيت دا تايبد هرما كردستاني بله زور سپاسیا تلویزیون 24 کم کردستان 24 بو وی پروگرامی براستی دستپیک پیروزباهی حکومت ناوندی عراق و حکومت هرما کردستان کن ابرو کد کاروبار کی زوری فردا امضا کرنا هر دو کاپیک و بو شواز ریوبرنا کرت نفته الهبی عراق شوانجی الهرما کردستان الولات کیا کد ابرو کد شنو کامرو باش تگهی دولت فدرال مفهوم تگهشنا هفپشک و کاری هفپشک نشانت پیشکتنو استقرار سیاسی و آبوری و جواکیه و برجواندیه بری هر تشتکی و کو جناب سروک حکومت تأکید کرد ام همی کار دکیم بو اوی خدمت خلق عراق همی بکت شوانجی خدمت خلق کردستان بکتو او کشید 2003 و حتی ویگاوه النبونا ریکفتنا بو یهویا بو هویا هنده جاران خلق کی کودا و هفرکی دا باریم او ادوی قویناغه دا ام ده چینا قویناغه کانی او قویناغه کا یاده خدمت گزاری بید قویناغه کا پتر تگشتنه بید قویناغه کا آبوریا عراق و هرم پیشتر کوید قویناغه کا او بیتا پال درک بو ام همی پیگ و حکمت وکو جناب سروک حکمت هند خالد سرکی دا بحث کری دویت دولت عراق بیتا آواکن وکو مفهوم دولت فدرال وكو ياساي عراق فدرال سهمي خالا شول كان الهمي كرتر ريك بخن كو نشان وسماية الدولة فدرال بين ديار كرن العراق والباريزقها والهرما كردستان هميا بيكبا ابدا بتا نشان سقامگيري وبتر باوري بيكرنا خلق عراقي وباريزقها عراقي و قوات الدولي وتحالفها الدولي جي همي دي بيك بتر پشتوانيا عراق جي كانوا يا هرما كردستان جي كان بو في پنگاوه توسا پنگاوه باريا اواد دي روشا كانوا پیدا کرد او روش دي پتر گنجيد قال مفهوم دولة فدرال بله دكتور هالبات اوه بگمان پرسه کاربدان نیو دولتی جیل پیخوانا بین توزانی هرما کردستان بشه که جدا بین کرنا وزه بو بازار جهانه ایدی بازار جهانه وزه جی بسدم شرع اوکرانیا دنه بنجهیه دایه ده قیران دایه کواتا گلو جبری هاول نافخوا هاول درکی هبونه کو کارتی کر هبویه جبو کافره کفتنا و ثابته بجی کرن بشك حول الدار وقالك زورن أباش روجا نفتا روجا نفتا هرما كردستاني هاتي الراقرتين تشنك الراس تخوك كده سبهاي نفتا السوكا جهاني يعني روجا النفط هاتي الراقرتين وين روجا برميلا نفتا $6 بو الراس شو حفتي $9 هر برميلا كي $10 زيادة بون الدم دي تردا بشتي هنجي البريارة اوبك يا فيديو ماي كدر شو ابد الروجا كو ريجا نفتي كي بتلب كان روجانا مليون كو 150,000 برميل كي بتلب كان بو اوبشن كنترول بازار جهاني كانوا بهاي نفتي زيد نهيلت دابازيت وبرف زيدابونه وبشيتان افهردو بال درابونه هذا كاسركيل قال كم كنا بهاي نفتي توقعت كان هكا بشوازي بيتن بهاي نفتي احتمال $100 درباز ببيتن اف الشارج بنهندي همو ولاتت بيشكتي داخازش الحكمتها نافندي كيلو حكمتها هرما كردستاني كيلو حكمتها تركي كيلو زوترين وقت الريكي فكان بو اوي بوريا نفتا كردستاني اف نفتا بشتا درفا لا يدي ترفا اقانق بين بلا خب دينا ريخراوا اوبك يعني يا بلاس او ولاتت بشكدار تدا تايبت اوبك 12 ولاتن قبارات احتياطا وانو وشانت برهمي وايا نفته اقاما هرما كردستاني بخينات وان خالادا توين اخشي دا دبينين دولتا
هريما كردستان دي كفتت خالا بينجي ششيدا بو احتياط نفته واحتمال هفته هشته بو دهات نفته يا ولي هاتي كو هريما كردستانش لا زاخه وطاقه احتياط نفتو شانت هين اولات بيوستي بزاخه نفته هين نشد به هريمه دوله سست كان يعني اهمال كان يعني بيتا بينا كان چونكه اوه جي خودي تازه بازار جهاني دا دوید پیتا بیتا بکرن بو اوی پیتا بیتا بکرن دوید استقرار کا سیاسی یا بردوام الهرم کردستان جهبیتو العراق جهبیتو هماهنگی جهبیتنا بین وان هر دو حکمت هرم یا بغداد چون که دهات عراق صدا نوتو سه پترش اش نفتو گازه دیتن بله اوه همین فشاره که اف نفتا زودترین وقت در بچیتن بله کواتا بله دکتور د چارچوبه برکفنه دا د چارچوبه هم دا کو کمپانیا سمو یا په بازار کردن نفت یا عراق کو کمپانیا که فرمیه و نفت بشینه و شواز اف پاره گلو چه حسابه که بیت دانی سرپرستی کردن به حسابه د وی چارچوبه دا تا چند اول برجوانگری ما کردستان دایه اوه هربا کردستان دشوی قیناغه درباز بید او قیناغه حتی نو که هندك شكلت كركو هرما كردستان شوازا كي نريكو بيك نفتيت فروشيد يا ناقبن جيد قال مفهوم دولة فدرال ما هر دواي كري ام آمادينا اف ريبا برنا كرتين نفتيب شوازا كي ريكو بيك بيتا دانان و باريا هر حكمتي هر او بو يا همو بسبوري شارازا او بو اكا ياسا نفتو غازي در چوبانو که اف روشاد ام ديور روشي دانت بون و بصنايتر چارا سر كربو اداره نفتيد هف بشك بيتنا بين حكمتها هرما كردستان و حكمتها عراق فدرال اتناف كومبانيا سومودا ناف كومبانيا سومودا تأكيد هر دوك بيك با يعني نولت وزارة سامان سروشتي نولت وزارة نفط عراقي ات كومبانيا سومودا بيك بده كان وده بلاد بالاش يتمصش دنا نولت هرما كردستان واتا باش هرما كردستان دي كومبانيا سومودا سر شا استه كده هبيت دكتور او دي كاريگريا وان چ بيد برياراندا التعداد بشكل بيت جيجري كومبانيا سمو دي ايكي نينالي حكمتها هرما كردستان بيت الكومبانيا سمو چندها ريفابريه دي تلتهن احتمال سي چار ريفابريه تتشي نينالي هرما كردستان دانا تعداد بو اوي بزانن روجانا چند نفط گهتا ويلت بو كيت فروشن گري بس گل كيتنا كرن پارتوي چوا خرفت بن دهات ويل كيريا همي زال ببن سر بو اوي اوا باشترين ريگايا بو اوي بابت شفافية الروم ببيتن وهمو مانغانا بزانن تقريبا دهات عراق فدرال النفتي چند بويا نكترين هرما كردستاني افس شركة سمو دبيتن جافديريا همو نفتا عراق بكن نا نفتا كردستاني تنه او روجانا او بريالي بجادو هزارو بسوسي تحديد كري كروجانا 3 مليون و 500 هزار برميل بين فروتن دبيت اف كومبانيا سومو ابانون نفتات فروشيت هم الهرما كردستان والعراق جي جافويل ويبيت بزانين اف نفتا چوات تفروتن دهاتي و چوا خرف بيت باريام او دي رون كرنا قادي تر پیدا بيت است شفافيت الهمي عراق سكرت نفته دي باشتر له باريا خلقي و باريا دامو دزگاه يد ناف دولتي جي دي پتر عراق بله دكتور كواتا تزاني هيك كومبانيا سمو بفروشيت وبهاي برميل نفط هرما كردستان زيادتر بن بازار جهاني دا دهمان دم دا و دهاجي بيتر با لي گلو چوا تعامد گل دهاتي تكرن و كي باوي كراستا خط تعامد گل في حساب بانقي بكت ده ديتا كيرن قال او مفهوم دولة بجا 2023 بحث كري كعراق كوب بجا بيتا دانان دبيتن صدو هفدا تريليون دينار دهاتين نفطي بين شوان وی دهاتی دویتن 400 هزار برمیل هرما کردستان بین فروتن و هندک نفتش الکلگهت نفتا کرکوک و احتمال پاشروج المسلجی بین سرو يعني اوی دروی هرما کردستان اوجد هد بوریا کردستان دا چنا وی صندوق دا هنا فروتن پریکا سوموی افدا تایا تقریبا صدا 13.3 اش همي دهات عراق كتن هر روجه كي تاخير ببيتن عراق كمي 37 حتى 40 مليون دولار خسارتها اش بهندي افاب ولدما كده ابو جاي برف عجزك مازنات هاي بهندي هولدن طيبت حكمتنا فدي زوترين وقت افيك شي چارا سر كتو بله دو تربي بابتي قالك فرسانه ديار كي يا حكمتها هرما كردستان بله بس ابنها 12.67
او دي بتا بارا حكومتها هريما كردستان الحبي مهانا وكنتو حساب كي معدل هفته دلار بيت ابروكا بحشت 5 دلار بواركا احتمال هشتا جران ترجي لهيبتن مانغانا دي سحكنه كان دهات نفته يا هريما كردستان ابي هات فروتنت و صندوق دا چند ريشاياوي براوي پاره برانبري حصا هريما كردستان البجاد 2020 مهانا چند كتن الويل چاره سراوي اب صناهي اب زحمت نينا بله كواتا چاره سرگي الويل چاوي گلوب ديناتا ابد ببيت الري خوشكر کو بودجي صناهي بيت درباس كريني دي مشكله خلقي كردستان يتقل مثلا شاندنا موچو شايستينوين داراي نميني تو كجارا بشك يعني بين هنا ارتنا نفطا هريبا كردستان مصرين اصلا اويا كبجاد 2023 البرلمان العراقي ريفا ناشيتن نشر مصادقه سر كان چونك صدات 13.3 دقيقه بيتن بهندي حول دان زوترين وقت اوي كيشه 400 كان ريكا فكرنا هنارتنا نفطا كردستان وافريكا افريكا فتا ديتا امضاء كرنا بين امضاء كرن حكومتها فدرال وحكومتها هريما كردستان ابله هاتا امضاء كرن ديتا واجو كرنو افادي بتابنا بله هاتا امضاء كرن بيريز بايا هر دو حكومتات كاين كو افكرتا بريك بيخنو وكاري بيخنه بو خدمتا خلقي باريام او استقرار سياسي يا امني دكتور فيديو مايكل بغداد ياردك دست بك تقريبا بيا ديارده هر دو حكومت هرمي وينابندي ريد كيفن سركومه كبرسو بابت جدي لدادگاه فدرالي في رد كات ديتناتا افريكا كونها هات كباجو كرن سر اسا كي گوبيتكي نابين اولير بغداد ويچر ريگيري بو بينا كرن طيب تجاريه دادگاه فدرالي و بله ايكش خالد في امضاء كنا نابين حكومتها هريما كردستان تني بابت نفتو غازينينا بابت هنديه دعوا كري ادبجب قالك خالن ايكش خالا هل بدن زيترون وقت سبنامه دولتها فدرال ياساي دانانا محكمة اتحادي بيتا دانان محكمة فدرالية معظم بيتا دانان بو او محكمة كارد كان اطار البنفشار السياسي دربكن كارد كان مفهومة دولتها فدرال تعامل بك تعاملها بشوازة كي وصابيتي بتر مهني بيتن بو برجوانديا آبوري بيت بو استقرار امني بيت بو جارة سركنا كيشا بيتن بو اوي نهل كيش آلوستل بين اوا دبيتن اول سر پارلمان عراق زورا فرز زوترین وقت کاری سروان خالاب کرد او مؤسسات نگنجن قال مفهوم دولت فدرال و مؤسسات چاره سر کنو پریکا در خصنا یاسای و دانانا وان دادگاه سبنامای دولت فدرال پنگی بواریم او کشت بلینو که پیدا بون او نانا ذكراندم با ولی کواتا رول سروک حکومت هرما کردستان بو اداره کرنا و قیرانه چاو بو دکتور توشنیزی و هایدار بوی وكا دو تويته كيش دا قوتي بلا كاس خوانا كتا صاحب الدس كفتين ما ايد قال ما نبون خوانا كنا صاحب الدس كفتين ما كواتا در انجام راي كفتن لبيبو رول سروك حكومتها هم يا هرما كردستان هم يا عراق بو فيك شاد بي رول هردو سروكيت حكومتها عراق فدرال وهريما كردستان دسبيكا كابينه رئيسدار محمد الشياع السوداني قالك بلف بيش كفتنا بو تفاهمك زور هبو ارادهك باش هبو يا كو اف كيشانا همي چاره سر بكن و الباريا من اوا هكر اف برياره چه دادگاه فدرال درشونه يعني چل باريس درشونه هكا اوانا هادوانا كرن احتمالا ريكوبيكتر باش وباشتر هاد كار هاد باكرن يعني احتمالا هنده حول تينا دانا بو اوي اف هردو حكمتها ويتشتينا كان وكو دولتها فدرال هاتي اواكر سبنامه دستوري اللي رول جناب سروكي حكمته زوري واضحه وان هيفادا هنگ ببين بس او چند سردانا تايبات يخاز سردانا بو بغداد كاد بو ما بس هنده كيشت نابين هرمي وحكمتها نامدي چاره سر كشوانجي كيشا نفتو غازيه لمعقوله دولتك دهاته و صدان و توسيش نفطي بيتن حتى بيقابل دولت يا سين نفطو غازين ابو جراب سروكي تاكيد كان دبيت امزترين هول كاد بدن ابي يا سايدر بخين كو ابا بيتا بنمايا كي سركي بو اداره دانا كرت نفطي بو دابش كنا دس حالاتا بو هرما بو باريزگاه
بو او سيستما اداري وصا بيتا كيرن كما بگونجيد قال مفهوم دولتا فدرال وكو دستور بله دکتور تواتا بچان روزا نفت هرما کردستان هات که راوستاندن گلو کاریگریا و راوستانی سربیر نفتی هرما کردستان و نهافشون دا شواز سیانه کرنو نوجن کرنا بیر نفت هرما کردستان و گریبستن کمپانین بیانی بودر اینانا نفته کو بدهان گریبست هنه توزانی دیال حکومت هرمه چاره نویسه وانده برفکی بچید ما هالوقت خود البروسا نفط و غازه دا اداره کرد نفط تاکید کرد که انا نفط و غاز بابتا کی پتریه فنیه جیولوژیه تکنولوژیه بابتا کی زوری بزحمت اداره کرد نفط در خصنا بیران نفتش بیرا یا راگتنا بیره یعنی اونا من مسئله کی وکی پلاک کی کاره به دست خدا نسر ده کاره به قطع کی ده تبلا خدا نسر کاره به حل کی اداره کرد نفط ویش وازنین حتی تو بیره کی راگری تایبت هر کلگاه کا نفط تایبت مندی خوی های دیف انبار خوی حجم خو احتیاط خو کمیت خو فشارات دا پلا گرمایه او تایبت مندیت یت هر کلگاه که او بریار دن کاده چواده نفته راگرن آنده کم کن براستی دم واندید اما چند سالا چند جارا نفته حرمات کردستان تا راگرتن بوریا هنده کارت نه یاسایی روژه که با در روژه به هنده مهردم داخازت کرد که حبلت حکمت حرم کردستان حول بدتن عمبارا پیدا کرد بو وقتت احتیاط و تنگاویه ده اگر خلالک چه بو وکو حتی فی گاوی چه بو شش حفت روژه که نفته حرم کردستان نشته در و على لقد در کبید خزم ببیت هنده عمبارا ده حتی او کشه چاره سر ببیتو انشاءالله الپاشا روژه ده اف کمپانیت حرم کردستان کار دکد دویت الوی بابتی زور جدی سر ببن حکمت حرم کردستان و یا حکمت فدرالی پشتوانیاب کتو و رئیسدار ناطق وزارت نفت تأکید کرد گوتیم نه حرم کردستان هن عمبارنینن کو اگر تنگاویه که ام توش ببینه ام به نفت خزن کن حتی او کشه چاره سر ببیتن چه بگرل الکنداوی بگیری چه حرم کردستان بیتن ولی برز دکتور ربار خنسی شیارمند سروک حکومت هرما کردستان بو کاروبار نوزی لدهوکه دکتور گل سپاس